Kei te puku te rā e oetahi o ngā mananui o te ao Māori i te korenga o te Premier i kōrero Māori i aia e rāhiri ana i ngā hau e whā ki te whakataetai i Puwhutu Pōro o te ao. E a tāmira ki te ao. He matapihi ki Aotearoa, John Key. hei mā takitaki mā ngā piriona tāngata. To Rugby World Cup 2011. Engari i mahu e te reo Māori ki muri. Ko tahi he kona noaiho te wāka pau i te tangata ki te whakahua i te mihi. Kia ora, engari auare ake. I could have said kia ora. I'm sure most New Zealanders know I can say that. At the end of the day, I didn't. Kua taunga ke tātou ki ngā kupu reo Māori a te Premier. I rangona i te hui a ngā rangatira o te moana nui ākiwa. Kia ora tātou, nau mai, haere mai. Nā reira, e hara ia i te tauhau ki te reo Māori. He reo mō ngā mautere, he reo anō mō te ao. It would have been better if he'd said kia ora koutou. It would have been a nice touch. It would have reflected the welcome to New Zealand and that our Indigenous culture is important. Tērā pea, koe rā hoki te whakaaro o te tokomaha ki ngā kupu a te toihau o te ao Whutupāoro a Bernard Lapasse. Inga mana, inga reo, inga oiwha, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. I te mutunga ake, i hou tonu te rongo o te reo Māori ki te ao, ahakoa nā te waha o te rāwaho i tuku. Ngā Huia Wade, te karere.